amajwi fresh tukubwire duti ikaze urakaza neza muri Skov Entertainment. Ese wakoze subscribe cyangwa ubura aho ngaho uri kucyatwatsanya kimukora subscribe we asibonye Skov nuriho hagati abwajya agaragara aratwika n'ubu uvuye kuhashumika gutwika do. Skov Entertainment mambo vipi bimeze bite? Turabakunda cyane ibyo murabizi, mubizi cyane muri benshi, ntabwo twabasondeka birazwi. Zita intare iwacu ni mu ntare, turatwika tukimanukira. Bavuze ngo gutwika ukimanukira ni kuri abatwika bakimanukira, ariko twebwe igitangaje nuko twitambikira ntabwo twimanukira. Twamenye icyo abamanutse baba bagiye gukora. Bimeze bite? YouTube channel niyo ukeneye umusanzu wawe kugira ngo basi tujye twumva ko imirimo yacu ishimwa n'Uwiteka. Fata agatelefone kawe unyaruke ubikore nk'uwikorera, utwereke urukundo, urangiza nubishaka utwandikiye kuri ya nimero ubundi dutwike. Bimeze bite? Skov Entertainment. Bafatanya bikorwa dutangiye filime yacu kumwe n'imbaraga Musanze. Filime bayise ngo iki? Biza filime z'ubwenge gusa budakwiye gucikwa. Noneho buriya nta filime twakora mbi, kirazira. Iyibaye mbi iba nziza kubera umusobanuzi. Nuko dutangiye. Twari twatwitse ariko koko Le Pacte cyangwa se filimi z'ubwenge gusa nizo zituruka iwacu. Bimeze bite? Skov Entertainment. Nyarukira kuri YouTube channel yacu, kore subscribe, numara kwikora uze twikomereze. Mitsiri imbere ndaza kwigaragaza, kwishyira hanze. Abagutegure baba ari benshi, twipowe twitonze. Baba ari benshi cyane kuko. Music written by Opus Pictures present. Bimeze bite? Skov Entertainment ku bufatanye na DJ Rick. Union Investment Partners, Korea Venture Investment Corporation n'abandi benshi cyane. Ntago turi buze kubasoma bose ngo tubarangize. Opus Production cyangwa se Opus Pictures Production. Filimi yakinwe n'uwo bitande Bong Joon-ho. Baba baragize gute? Baragiye bafatanya abo bose kugira ngo filimi kugereho. Bimeze bite? Skov Entertainment. Je umva banyita Skov. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Astaghfirullah, Astaghfirullah. umutima wanje
hari ijwi rihora rinshira hafi yawe, nagerageje ibintu by'isi ariko amahoro nyasanga iwawe. Iyo ndebye isi n'ibiyirimo, mbona ibimenyetso byawe Allah. Izuba n'inyenyeri byose bivuga ko uri nyagasani. Ndagushaka ya Allah, umutima wanjye uragukeneye. Ndagushaka ya Rab, ntundeke mu mwijima. La ilaha illallah niryo jambo ry'ubugingo. Muhammadur Rasulullah niwe mucyo utuyobora. Iyo mpagaze nsenga salah, numva umutima wanjye uhumutse. Iyo nsomye Qur'an yera, amagambo yayo arampumuriza. Iyo isi izanye bigeragezo, ndavuga nti inshallah, kuko nzi ko uri hafi yanjye, kandi impuhwe zawe ni nyinshi. Ndagushaka ya Allah, ntuzandeke mu mwijima. Urumuri rwawe rutuyobore. Inzira igororotse. Hari igihe naguye mu byaha, hari igihe umutima wanjye wayobye, ariko imbabazi zawe zirandenze. Tuzigera wima wicishije bugufi. Ndavuga astaghfirullah, nagusa imbabazi ya Rab. Umutima wanjye wicisha bugufi, ushaka kwegera impuhwe zawe. Subhanallah, subhanallah, kubiza bibyo waremye byose. Alhamdulillah, alhamdulillah, kumpuhwe zawe zitagira iherezo. Mu buzima bwa buri munsi, izina ri Allah rihora ku munwa wanjye. Iyo nishimye ndavuga alhamdulillah, iyo mbabaye ndavuga inshallah. Nziko umugisha uva iwawe, nta muntu ushobora kubuza. Ubuzima bwanjye ndabugushinze, kuko uri nyagasani wanjye. Ndagushaka ya Allah, urumuri rwawe rutuyobore. Utubare mu bantu bawe beza, uzaduhamagere muri janna. La ilaha illallah niryo jambo ridukiza. Muhammadur Rasulullah niwe rugero rwacu. Umunsi umwe isi izarangira, abantu bose bazahagara imbere ya Allah. Abakiranutsi bazabona amahoro mu busitani bwa Jannah.
kutuliza. Ya Allah utugirire mpuhwe, utubabarire ibyaha byacu, utwinjize mu janna yawe, aho amahoro azahora iteka. Ndagushaka ya Allah, nzahora gusingiza iteka, urumuri rwawe rutuyobore mu buzima no mu buzima bw'iteka. Subhanallah, Allahu Akbar, Amin, Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Astaghfirullah, mumutima wanje hari ijwi rihora rinshira hafi yawe. Nagerageje ibintu byose ariko amahoro nyasanga iwawe. Iyo ndebye sinibirimo mbona ibimenyetso byawe Allah. Izuba n'inyenyeri byose bivuga ko uri Nyagasani. Ndagushaka ya Allah, umutima wanje uragukeneye. Ndagushaka ya Allah, tundeke mu mwijima. La ilaha illa iyo jambo ribu bijingo. Muhammadur Rasulullah, niwe mucyo utuyobora. Iyo mpagaze nsenga salah numva umutima wanje uhumutse. Iyo nsomye Qur'an yera amagambo yayo arampumuriza. Iyo isizanye bigeragezo ndavuga nti insha Allah, kuko nzi ko uri hafi yanje kandi impuhwe zawe ni nyinshi. Ndagushaka ya Allah, ntuzandeke mu mwijima. Ndagushaka ya Allah, urumuri rwawe rutuyobore mu nzira igororotse. Hari igihe naguye mu byaha, hari igihe mutima wanje wayobye, ariko imbabazi zawe zirandenze. Ntuzigera wicishije bugufi. Ndavuga astaghfirullah, ndagusaba imbabazi ya Rabbi. Umutima wanje wicisha bugufi, ushaka kwegera impuhwe zawe. Subhanallah, Subhanallah, kubiza bibyo waremye byose. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kumpuhwe zawe zitagira iherezo. Mu buzima bwa buri munsi izina rya Allah rihora ku munwa wanje. Iyo nishimye ndavuga alhamdulillah, iyo mbabaye ndavuga inshallah. Ziko mugisha uva iwawe, nta muntu ushobora kubuza. Ubuzima bwanje ndabugushinze, kuko uri Nyagasani wanje. Ndagushaka ya Allah, urumuri rwawe rutuyobore. La ilaha illallah, niriyo jambo ridukiza. Muhammadur
Rasulullah, niwe rugero rwacu. Umunsi umuweyisiza arangira, abantu bose bazahagarara imbere ya Allah, abakiranutsi bazabona amahoro mu busitani bwa Janna bwije. Ya Allah, utugirire impuhwe, utubabarire ibyaha byacu, utwinjize mu Janna yawo, amahoro azahora iteka. Ndagushaka ya Allah, nzahora ngusingiza iteka. Urumuri wawe rutuyobore mu buzima no mu buzima witeka. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Mumwijima wisindanda, shaka mahoro y'ukuri, nari narayobye mu nzira nyinshi, ariko Imana iransubiza. Iyo ndebye isi n'ijuru, mbona ibimenyetso byawe Allah, ibiremwa byose biravuga kuri Nyagasani wacu. Urumuri rwa Imana ruraka mu mutima wanje, urumuri rwa Imana runtwara mu nzira nziza. La ilaha illallah, niri jambo ridugingo, Muhammadur Rasulullah, niwe mucyo yo utuyobora. Iyo mpagaze nsenga sala, umutima wanje uraruhuka. Iyo nsome Qur'an yera, amagambo yayo arampumuriza. Iyo isizanye ibigeragezo, ndavuga nti inshallah, kuko nzi ko Allah ari hafi, kandi impuhwe ze ni nyinshi. Urumuri rwa Imana tiruzimiremo, ruyobora abamwiringira mu nzira igororotse. La ilaha illallah, nira jambo ridugingo, Muhammadur Rasulullah, niwe mucyo utuyobora. Hari igihe naguye mu byaha, hari igihe umutima wanje wayobye, ariko imbabazi z'Allah zirandenze. Ntazigera wima ubicishije bugufi, ndavuga astaghfirullah, nagusaba imbabazi ya Rab. Umutima wanje wicisha bugufi, ushaka kwegera impuhwe zawe. Subhanallah, Subhanallah, kubiza bibyo waremye byose. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kumpuhwe zawe zitagira iherezo. Mu buzima bwa buri munsi, izina rya Allah rihora ku munwa wanje. Iyo nishimye ndavuga alhamdulillah, iyo mbabaye ndavuga inshallah. Nziko umugisha uva iwawe, nda muntu ushobora kubuza. Ubuzima bwanje ndabugushinze, kuko uri Nyagasani wajo. Urumuri rwa Imana rutuyobore iteka, utubare mu bantu bawe beza, uzaduhamagarire muri Janna. La ilaha illallah, niri jambo ridugingo, Muhammadur Rasulullah,
niwe rugero rwacu. Umunsi umwe isi izarangira, abantu bose bazahagarara imbere ya Allah. Abakiranutsi bazabona amahoro mu busitani bwa Janna bizana. Ya Allah utugirire impuhwe, utubabarire ibyaha byacu, utwinjize mu Janna yawe, aho amahoro azahora iteka. Urumuri rwa Imani ruzahora rutuyobora, tuzahora tumuziniza mu buzima no mu buzima bw'iteka. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mumwijima w'isindagenda, shaka amahoro y'ukuri. Nari narayobeye mu nzira nyinshi, ariko Imana iransubiza. Iyo ndebye isi n'ijuru, mbona ibimenyetso byawe Allah. Ibiremwa byose biravuga ko uri Nyagasani wacu. Urumuri rwa Imani ruraka mu mutima wanje, nziza. La ilaha illallah, niryo jambo ry'ubugingo. Muhammadur Rasulullah, niwe mutio utuyobora. Iyo mpagaze nsenga sala, umutima wanje uraruhuka. Iyo nsomere Qur'an yera, amagambo yayo arampuriza. Iyo isi izanye bigeragezo, ndavuga nti inshallah, kuko nzi ko Allah ari hafi kandi impuhwe ze ni nyinshi. Urumuri rwa Imani ntiruzimiremo, ruyobora abamiringira mu nzira igororotse. La ilaha illallah, niryo jambo ry'ubugingo. Muhammadur Rasulullah, niwe mutio utuyobora. Hari igihe naguye mu byaha, hari igihe umutima wanje wayobye, ariko imbabazi z'Allah zirandenze. Ndazigera wima wicishije bugufi, ndavuga astaghfirullah, nagusaba imbabazi ya Rab. Umutima wanje wicisha bugufi, ushaka kwegera impuhwe z'Allah. Subhanallah, Subhanallah, kubiza bibyo waremye byose. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kumpuhwe zawe zitagira iherezo. Mu buzima bwa buri munsi, izina ry'Allah rihora ku munwa wanje. Iyo nishimye ndavuga Alhamdulillah, iyo mbabaye ndavuga inshallah. Nziko umugisha uva iwawe, nta muntu ushobora kubuza. Ubuzima bwanje ndabugushinze, kuko uri Nyagasani wanju. Urumuri rwa Imani rutuyobore iteka, utubare mu bantu bawe beza. Uzaduhamagarire mpuhwe Janna. La ilaha illallah, niryo jambo ridukiza. Muhammadur Rasulullah, niwe rugero rwacu. Umunsi umwe isi izarangira, abantu bose bazahagarara imbere ya Allah.
abakira nutsiba zabona amahoro mu busitani bwa janna bwiza. Ya Allah utugirire impuhwe, utubabarire ibyaha byacu, utwinjize mu janna yawe, aho amahoro azahora iteka. Urumuri rurayimana ruzahora rutuyobora, tuzahora tumuzimiza mu buzima no mu buzima bw'iteka. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, amin amin. Ya Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Astaghfirullah, astaghfirullah. Munzira zisindagenda, shaka umutima uruhukira. Nagerageje byinshi byo ku isi, ariko amahoro nyasanga iwawe. Iyo ndebye izuba rirashe, numva umutima wanje ugushimira. Iyo ndebye inyenyeri nijoro, mbona ububasha bwawe Allah. Tuyobore ya Rahman, mu nzira yawe y'ukuri. Tuyobore ya Rahim, ntudusige mu mwijima. La ilaha illallah, niryo jambo ry'ubugingo. Muhammadur Rasulullah, niwe muti utuyobora. Iyo mpagaze nsenga sala, umutima wanje uratuza. Iyo nsomye Qur'an yera, amagambo yayo arampumuriza. Iyo isizanye bigeragezo, ndavuga nti inshallah, kuko nziko uri hafi yanje, kandi impuhwe zawe ni nyinshi. Tuyobore ya Rahman, tuzandeke mu mwijima. Urumuri rwawe rutuyobore mu nzira igororotse. Hari igihe naguye mu byaha, hari igihe umutima wanje wayobye, ariko imbabazi zawe zirandenze. Tuzigera wima wicishije bugufi. Ndavuga astaghfirullah, nagusaba imbabazi ya Rab. Umutima wanje wicisha bugufi, ushaka kwegere impuhwe zawe. Subhanallah, subhanallah,
kubiza bibyo waremye byose. Alhamdulillah, alhamdulillah, kumpuhwe zawe zitagira iherezo. Mu buzima bwa buri munsi izina rya Allah rihora ku munwa wanje. Iyo nishimye ndavuga alhamdulillah, iyo mbabaye ndavuga inshallah. Ziko umugisha uva iwawe, nta muntu ushobora kubuza. Ubuzima bwanje ndabugushinze, kuko uri nyagasani wanje. Tuyobore ya Rahman, urumuri rwawe rutuyobore. Utubare mu bantu bawe beza, uzaduhamagarire muri jana. La ilaha ya Allah, niryo jambo ridukiza. Muhammadur Rasulullah, niwe rugero rwacu. Umunsi umwe isi izarangira, abantu bose bazahagarara imbere ya Allah. Abakiranutsi bazabona amahoro mu busitani bwa janna bwiza. Ya Rahman, utugirire impuhwe, utubabarire ibyaha byacu, utwinjize mu janna yawe, aho amahoro azahora iteka. Tuyobore Rahman, tuzahora tugusingiza iteka. Urumuri rwawe rutuyobore, mu buzima no mu buzima bw'iteka. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Aminan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mu nzira zisindagenda, shakaho umutima uruhukira. Nagerageje byinshi byo ku isi, ariko amahoro nyasanga iwawe. Iyo ndebye izuba rirashe, numva umutima wanje ugushimira. Iyo ndebye inyenyeri nijoro, mbona ububasha bwawe Allah. Tuyobore ya Rahman, mu nzira yawe y'ukuri. Tuyobore ya Rahim, tudusige mu mwijima. La ilaha illallah, niryo jambo ridubigongo. Muhammadur Rasulullah, niwe muci utuyobora. Iyo mpagaze nsenga sala, umutima wanje uratuza. Iyo nsome Qur'an yera, amagambo yayo arampumuriza. Iyo isi izanye ibiragezo, ndavuga nti inshallah, kuko nzi ko uri hafi yanje, kandi impuhwe zawe ni nyinshi. Tuyobore ya Rahman, tuzandeke mu mwijima. Umuriro wawe rutuyobore, mu nzira igororotse.
ncige bugufi ndavuga astaghfirullah, nagusaba imbabazi ya Rab. Umutima wanje wicisha bugufi, ushaka kwegera impuhwe zawe. Subhanallah, Subhanallah, kubiza bibyo waremye byose. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kumpuhwe zawe zitagira iherezo. Mu buzima bwa buri munsi, izina rya Allah rihora ku munwa wanje. Iyo nishimye ndavuga alhamdulillah, iyo mbabaye ndavuga inshallah. Ziko umugisha uva iwawe, nda muntu ushobora kubuza. Ubuzima bwanje ndabugushinze, kuko uri nyagasani wanje. Tuyobore ya Rahman, urumuri rwawe rutuyobore. Utubare mu bantu bawe beza, uzaduhamagarire muri jana. La ilaha illallah, niryo jambo ridukiza. Muhammadu Rasulullah, niwe rugero rwacu. Umunsi umwe isi izarangira, abantu bose bazahagara imbere ya Allah. Abakiranutsi bazabona amahoro mu busitani bwa jana bwiza. Ya Rahman, utugirire impuhwe, utubabarire ibyaha byacu, utwinjize mu jana yawe, aho amahoro azahora iteka. Tuyobore ya Rahman, tuzahora tugusingiza iteka. Urumuri rwawe rutuyobore, mu buzima no mu buzima biteka. Subhanallah, Amin. Amin. Ya Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Umutima wanje ufite inyota yo kukwegera ya Allah. Nagerageje inzira nyinshi z'isi, ariko amahoro nyasanga iwawe. Iyo ndebiye isi n'ibirimo, mbona ibimenyetso byawe. Izuba, inyenyeri n'ikirere, bivuga ko uri nyagasani. Inyota y'umutima wanje irashaka kukwegera ya Allah. Inyota y'umutima wanje irashaka imbabazi zawe. La ilaha illallah, niryo jambo ry'ubugingo. Muhammadur Rasulullah, niwe muciro utuyobora. Iyo mpagaze nsenga sala, numva umutima wanje uhumutse. Iyo nsomye Qur'an yera, amagambo yayo arampumuriza. Iyo isi izanye bigeragezo,
ndavuga nti inshallah kuko nzi ko uri hafi yanjye kandi impuhwe zawe ni nyinshi. Inyota y'umutima wanjye ntitwireke igumane umubabaro, urumuri rwawe rutuyobore mu nzira igororotse. Hari igihe naguye mu makosa, hari igihe umutima wanjye wayobye, ariko imbabazi zawe zirandenze ntuzigera wima ubicishije bugufi. Ndavuga astaghfirullah, ndagusaba imbabazi ya Rab, umutima wanjye wicisha bugufi ushaka kwegera impuhwe zawe. Subhanallah, subhanallah, kubiza bibyo waremye byose. Alhamdulillah, alhamdulillah, kumpuhwe zawe zitagira iherezo. Mu buzima bwa buri munsi izina Allah rihora ku munwa wanjye. Iyo nishimiye ndavuga alhamdulillah, iyo mbabaye ndavuga inshallah. Nziko umugisha uva iwawe, nda muntu ushobora kubuza ubuzima bwanje ndabugushinze, kuko uri nyagazani wanje. Inyota y'umutima wanje uzuze urukundo rwawe, utubare mu bantu bawe beza, uzaduhamagarire muri janna. La ilaha illallah, niryo jambo ridukiza. Muhammadur Rasulullah, niwe rugero rwacu. Umunsi umwe isi izarangira, abantu bose bazahagarara imbere ya Allah, abakiranutsi bazabona amahoro mu bustani bwa janna buriza. Ya Allah, utugirire impuhwe, utubabarire ibyaha byacu, utwinjize mu janna yawe, aho amahoro azahora iteka. Inyota y'umutima wanjye izahora ishaka kukwegerera, zahora ngusingiza iteka, mu buzima no mu buzima bw'iteka. Subhanallah, Allahu Akbar, amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Astaghfirullah, astaghfirullah.
umutima wanje ufite inyota yo kukwegera ya Allah. Nagerageje inzira nyinshi z'isi, ariko amahoro nyasanga iwawe. Iyo ndebye isi n'ibiyirimo, mbona ibimenyetso byawe. Izuba, inyenyeri n'ikirere bivuga ko uri Nyagasani. Inyota y'umutima wanje irashaka kukwegera ya Allah. Inyota y'umutima wanje irashaka imbabazi zawe. La ilaha illallah, ngiri jambo ry'ubugingo, Muhammadur Rasulullah, niwe muciyo tuyobora. Iyo mpagaze nsenga sala, numva umutima wanje uhumutse. Iyo nsomye Qur'an yera, amagambo yayo arampumuriza. Iyo isi izanye ibigeragezo, ndavuga nti inshallah, kuko nzi ko uri hafi yanje, kandi impuhwe zawe ni nyinshi. Inyota y'umutima wanje tuyireke igumane umubabaro. Urumuri rwawe rutuyobore mu nzira igororotse. Hari igihe naguye mu makosa, hari igihe mutima wanje wayobye, ariko imbabazi zawe zirandenze. Tuzigera wima wicishije bugufi, ndavuga astaghfirullah, nagusaba imbabazi ya Rab. Umutima wanje wicisha bugufi, ushaka kwegera impuhwe zawe. Subhanallah, Subhanallah, kubiza bibyo waremye byose. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kumpuhwe zawe zitagira iherezo. Mu buzima bwa buri munsi, izina rya Allah rihora ku munwa wanje. Iyo nishimiye ndavuga alhamdulillah, iyo mbabaye ndavuga inshallah. Nzi ko umugisha uva iwawe, nda muntu ushobora kubuza. Ubuzima bwanje ndabugushinze, kuko uri Nyagasani wanje. Inyota y'umutima wanje uyuzuze urukundo rwawe. Utubare mu bantu bawe beza, uzaduhamagarire muri janna. La ilaha illallah, niryo jambo ry'ubugingo, Muhammadur Rasulullah, niwe rugero rwacu. Umunsi umwe isi izarangira, abantu bose bazahagara imbere Allah. Abakiranutsi bazabona amahoro mu bustani bwa janna bwiza.
inyota y'umutima wanjye izahora ishaka kukwegera, nzahora ngusingiza iteka, mu buzima no mu buzima bw'iteka. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Amen, Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umwijima w'isindagenda, shaka amahoro y'ukuri. Nari narayobe mu nzira nyinshi, ariko Imana iransubiza. Iyo ndebye isi n'ijuru, mbona ibimenyetso byawe Allah. Ibiremwa byose biravuga ko uri Nyagasani wacu. Urumuri rw'Imana ruraka mu mutima wanjye, urumuri rw'Imana runtwara mu nzira nziza. La ilaha illa Allah, niryo jambo ridubugingo. Muhammadur Rasulullah, niwe mucyo utuyobora. Iyo mpagaze nsenga sala, umutima wanjye uraruhuka. Iyo nsomye Quran yera, amagambo yayo arampumuriza. Iyo isizanye bigeragezo, ndavuga nti inshallah, kuko nzi ko Allah ari hafi kandi impuhwe ze ni nyinshi. Urumuri rw'Imana ntiruzimiremo, ruyobora abamwiringira mu nzira igororotse. Hari igihe naguye mu byaha, hari igihe umutima wanjye wayobye, ariko imbabazi za Allah zirandenze. Ntazigera wima wicishiye bugufi, ndavuga astaghfirullah, nagusabe imbabazi ya Rab. Umutima wanjye wicisha bugufi, ushaka kwegera impuhwe zawe. Subhanallah, Subhanallah, kubiza bibyo waremeye byose. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kumpuhwe zawe zitagira iherezo. Mu buzima bwa buri munsi, izina rya Allah rihora ku munwa wanjye. Iyo nishimiye ndavuga Alhamdulillah, iyo mbabaye ndavuga inshallah. Nziko umugisha uva iwawe, nta muntu ushobora kububuza. Ubuzima bwanjye ndabugushinze, kuko uri Nyagasani wanjye. Urumuri rw'Imana rutuyobore iteka, utubare mu bantu bawe beza, uzaduhamagarire muri Jannah. La ilaha illa Allah, niryo jambo ridukigiza. Muhammadur Rasulullah, niwe rugero rwacu. Umunsi umwe isi izarangira,
abantu bose bazahagara imbere ya Allah, abakiranutsi bazabona amahoro mu busitani bwa Janna bwiza. Ya Allah uturire impuhwe, utubabarire ibyaha byacu, utwinjize mu Janna yawe, aho amahoro azahora iteka. Urumuri rwa Imana uruzahora rutuyobora, ruzahora rutunoza mu buzima no mu buzima bwanjeka. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. Umwijima w'isinda wenda shaka amahoro y'ukuri, nari narayobe mu nzira nyinshi ariko Imana iransubiza. Iyo ndebye isi n'ijuru mbona ibimenyetso byawe Allah, ibiremwa byose biravuga ko uri Nyagazani wacu. Urumuri rwa Imana ruraka mu mutima wanje, urumuri rwa Imana runtwara mu nzira nziza. La ilaha illa Allah niryo jambo ribugingo, Muhammadu Rasulullah niwe mucyo utuyobora. Iyo mpagaze nsenga sala umutima wanje uraruhuka, iyo nsomye Qur'an yera amagambo yayo arampumuriza. Iyo isizanye bigeragezo ndavuga nti inshallah, kuko nzi ko Allah ari hafi kandi impuhwe ze ni nyinshi. Urumuri rwa Imana tiruzi imiremo, ruyobora bamwiringira mu nzira igororotse. Hari igihe naguye mu biyaha, hari igihe mutima wanje wayobye, ariko imbabazi za Allah zirandenze, ntazigera wima ubicishije bugufi. Ndavuga astaghfirullah, nagusaba imbabazi ya Rab, umutima wanje wicisha bugufi, ushaka kwegera impuhwe zawe. Subhanallah subhanallah, kubiza bibyo waremye byose. Alhamdulillah alhamdulillah, kumpuhwe zawe zitagira iherezo. Mu buzima bwa buri munsi izina rya Allah rihora ku munwa wanje. Iyo nishimye ndavuga alhamdulillah, iyo mbabaye ndavuga inshallah. Nziko umugisha uva iwawe, nta muntu ushobora kubuza. Ubuzima bwanje ndabugushinze, kuko uri Nyagazani wanje. Urumuri rwa Ilah rutuyobore iteka, utubare mu bantu bawe beza, uzaduhamagarire muri Janna. La ilaha illa Allah niryo jambo ridukiza, Muhammadu Rasulullah niwe rugero rwacu.
bose bazahagarara imbere ya Allah, abakiranutsi bazabona amahoro mu bustani bwa